ijoro ryo kuwa mbere tariki ya 22 z'ukwa 9 2025 nibwo Théâtre des Châteauret i Paris hatangiwe ibihembo byari bikurikiwe n'abarenga miliyoni enye ku isi yose bitangwa na France Football, bigahabwa umukinnyi witwaye neza ndetse n'abandi bitwaye neza mu byiciro bitandukanye. Umuhanzi ukomoka muri Canada Charlotte Chikalde yasusurukije abitabiriye ibirori byo gutanga Ballon d'Or, abiganjemo abayobozi, abakinnyi b'amakipe akomeye, abatoza ndetse n'abanyanyujijeho mu mupira w'amaguru. Lamine Yamal ukinira ikipe ya FC Barcelone yegukanye igihembo cyitwa Copa Trophy gihabwa umukinnyi mwiza mu batarengeje imyaka 21. Ni igihembo yegukanye ku nshuro ya kabiri kuko yacyegukanye no mu mwaka wa 2024. Lamine Yamal y'imyaka 18 yabaye inkingi ya mwamba muri FC Barcelone aho yatsinze ibitego 21 atanga n'imipira 22 ivamo ibindi bitego mu marushanwa yose. Ibi byatumye yegukana igikombe cya Championnat ya Espagne ndetse na Copa del Rey. Uwitwa Victoria Lopez wa FC Barcelone y'abagore niwe wegukanye igihembo mu bagore. Uyu mukinnyi yahigitse Ousmane Dembele ku gihembo kiruta ibindi cya Ballon d'Or ya 2024. Dembele yafashije Paris Saint-Germain mu mwaka ushize w'imikino afasha ikipe kwegukana irushanwa rya UEFA Champions League mu mateka yayo. Yegukanye Championnat y'Ubufaransa, igikombe cy'igihugu cya France Cup n'igikombe kiruta ibindi cya Flash Super Cup. Ibyo byose yabikoze atsinda ibitego 37 anatanga imipira 17 ivamo ibindi bitego mu mikino 59 yose Dembele yakinnye. Uyu mukinnyi Ousmane Dembele watwaye Ballon d'Or ni umukinnyi ukomeye cyane muri Paris Saint-Germain. Naho umukinnyi watwaye Ballon d'Or mu bagore Aitana Bonmatí ukinira ikipe y'igihugu ya Espagne y'abagore ni umwana uyu mwanya yawugitseho Mariola Calderenti wa Arsenal yegukana iki gikombe ku nshuro ya gatatu yikurikiranye. Ni ibihembo bashyikirijwe na André Iniesta wacyegukanye nawe muri 2011 ndetse na 2013 na Ronaldinho wacyegukanye muri 2005. Rutahizamu Arsenal Victor Gyokeres na Ewa Pajor wa FC Barcelone y'abagore bahawe igihembo kizwi nka Gerd Müller Trophy gihabwa uwatsinze ibitego byinshi. Umuryango Xanas Foundation wo muri Espagne wita ku bana bafite uburwayi butandukanye binyuze mu bukangurambaga ukorera mu mikino itandukanye niwo wahawe igihembo cya Socrates Award ubikesha ibikorwa by'ubumuntu ukora. Umunyezamu wa Man City n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani Gianluigi Donnarumma yegukanye igihembo cya Yoshin Trophy nk'umuzamu mwiza. Mu bagore iki gihembo cyatwawe n'umwongereza witwa Hannah Hampton wa Chelsea n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Umutoza mwiza w'umwaka yabaye Luis Enrique wa Paris Saint-Germain mu bagabo ndetse na Sarina Wiegman utoza ikipe y'igihugu y'Ubwongereza agihabwa mu bagore. Paris Saint-Germain yatowe nk'ikipe nziza y'umwaka mu bagabo mu gihe Arsenal yo mu Bwongereza ariyo yahize andi makipe mu bagore. Ibirori byo gutanga Ballon d'Or byayobowe n'umuholandi Ruud Gullit wegukanye iki gihembo mu mwaka wa 1987 ufatanyije n'umunyamakuru wo mu Bwongereza witwa Kate Scott. Ousmane Dembele yabanje kuhagera asuhuzanya na Lamine Yamal nk'umuntu bahanganye. Ousmane Dembele yageze ahatangiye igihembo yambaye neza